Došli u mali lokal, Dante Tapas Bar na Trešnjevci. Ovo je jedno mjesto koje je otvoreno da bude malo drugačije od drugih u gradu i da probamo prijatelji i ja napraviti nešto što ne vidite recimo svaki dan, nekakav koncept koji bi mogao biti naš i drugačiji. Ja i prijatelji smo se poznavali nekih 7-8 godina. Trenirali smo zajedno karate, ja sam bio reprezentativac, on je bio rekreativac, tako smo iz priče skužili da oboje znamo kuhati. Prijavili smo se za jedan show, tamo smo vidjeli da se dobro slažemo i tu je krenula neka priča o otvaranju tapas bara. Zašto baš tapas bar? Zato što ga u Zagrebu po meni nema toliko. Možda ima par tapas barova. Ideja se rodila više zbog mojih nekih, ajmo reći, putovanja po Španjolskoj, jer sam dosta toga proputovao sa reprezentacijom. To je prisutno, možete naći i na Balkanu, i u Turskoj, i vani, znači u Španjolskoj, i u Italiji. Znači kad stavite veliku količinu različitih namirnica, odnosno različitih jela, i onda ljudi zajedno vole probati. Tako, htjeli smo izbjeći onaj koncept da dobijete jedan tanjur na kojem ćete imati nož i vilicu i onda ćete to baviti se s tim tanjurom, nego da mogu kako dođu ljudi da mogu probati od svega pomalo i tu je taj koncept tapasa nama upao u tu kombinaciju. Ante je taj koji je u kuhinju zadužen za menije i zadužen za kuhinju, za komunikaciju s kuharima. U početku to je bilo ovak dosta fluidno, pa smo imali, ja sam isto nekakve željeli biti, krenuo sam iz kuhinje, ne? I onda izbacili su me iz kuhinje. Izbacili su me iz kuhinje, Ante je tu možda malo bolji, precizniji u nekim stvarima i tako, onda sam taj dio prepustio. Ja volim logistiku, vodim administraciju. Me nisam osmišljava baš svakako, tu je bilo svakakvih ideja, moralo se donekle iskorigirati ta ponuda jela, da ih ne bi bilo previše, jer da sam stavio sva jela koja su mi bila u glavi, to bi bilo 50 jela. Tu je bilo dosta metoda pokušaja i pogreške, ideje su neke same došle, neke iz nekih knjiga, neke iz nekih video uradaka, stvarno svega i svačega. Meni bi opisao raznovrstan, imamo mesna jela, riblja jela, vegetarijanska jela, namaze. Ja mogu reći da je tu najpopularnije jelo ahiljo račići. To su račići koji se poprže sa češnjakom, čilijem i peršinjem, flambiraju s konjakom i poslužuju se uz topli flatbread iz pizza peći. U početku smo krenuli znači, sa metrom jer velika većina ugostitelja kreću metru. Olakšali su nam, stvarno su ljudi tamo ok, od svakoga ko sam upoznao, ne susretljive, ali prvi je princip taj da mi smo mali i stvarno ja tamo idem 2 puta tjedno, u početku sam išao do 3 do 4 puta tjedno jer jednostavno mi nemamo nekakav prostor u kojem možemo spremiti velike količine namirnica. Metro je kao partner je stvarno dosta namirnica tamo nabavljamo, znači od šampinjona koji su veliki, koji se dobro uklapaju u naš recimo šampinjone sa kozicama, od karfiola koji isto radimo, cvjetača steak, hladni tapas imaju različitu vrstu španjolskih sireva, znači i kozih i ovčjih, koji su okusom malo drugačiji od naših. I tako, uglavnom ima tam brand Chef Metro, stvarno je super, evo. Ljudi su tu jako opušteni i dosta dugo se zadržavaju, što nije tipično za ovako mali restoran. Po tome se vidi da Hrvati nisu odustali od kulture življenja oko stola na koju su navikli. Mi smo krenuli od toga da je ideja da krenemo prvo od kvarta i onda da se čuje za našu hranu i to smo uspjeli. Ocjene su nam super i dolaze ljudi sa svih strana grada. Velim, da smo možda negdje na moru, da smo možda negdje u centru grada. Velim, tu smo na Trešnjevci, Trešnjevka raste, ima jako puno restorana drugih koji rade super stvari. Mijenja se u nekakav Soho, jel? Ako ste bili u Londonu i to je tako, znači tu može se skupiti svakakva ekipa, ovdje je jedan sudar svega, ne. Na Trešnjevci stvarno ima svega.